Burundi miliyoni 65 z'amadolari ngo bashika tese bana basoda bazamuwe nande bati turaze mu de defense niyo yabazamuwe gukora iki ko turi muri CCLF twavuze ngo hazamuka abasirikare batayimwe yo kurinda umutekano w'abaturage bavira barenga mu minembwe kugira ngo habe ico bita passage libre bano basoda bose bazamutse kugerika ati noneho ni mugende mwebwe mubaza umusoda wanyu ico tuzi twebwe nuko yadusabye brigade 5 zirimo brigade 3 zirimo abasirikare 13 Shuti bavandimwe mudutegereye kuri Mibunda TV, Rugenza TV, Joshua Entertainment, Joshua TV. Muri amahoro, murasa neza, mumerewe neza, turabakunda, turanabazirikana. Muri inshuti zacu zo ku mutima, icyo abanyamurenge baza bita ngo ni Somambike. Urazi icyo bita Somambike ruge? Icyo bita Somambike ni umuntu usoma wanasohoka ukizera kwiveri wasize mu nzu ari amahoro. Niyo nicyo mu kinyamurenge bazabita ngo ni Somambike. Yeme ifunguzo. Breaking news. Uretse kuri Joshua TV1 ndetse na Mibunda TV1 na Rugenza TV hamwe na Joshua Entertainment. Mwabantu mwe macano niyo muzosanga ibyiza byose. Ndasaba kuri Rugenza 18 byanje mugaruke kuri Rugenza yindi Rugenza yabaye dispari muri natire ariko Rugenza tafazari musubiremo mwongere kandi muhakandi. Reka tuze tubageza amakuru atariki 20 ya tariki 4 z'ukwezi kwa 10/2025 amakuru habicicikana hirya no hino ari kuvugwa muri biriya bihugu se cyanga muri DRC Mulenge iwacho hari minyonyo naho ngaho ari ndirimbo bagazarima habari njema imetamba duniani habari njema inatembea ulimwengu. Breaking news. Munda yisi mumara yisi no mu gitigu no mu mutima amakuru ari hano ashimishije aguwe namakuru agushije abantu tuguwe neza atumye abantu bagubwa neza. Hari indirimbo bazaga bavuga ngo Farao n'ingabo ziwe ngo baguye mu nyanja Uwiteka yabiroshe ngo mu nyanja none ngo Bisiraheli muzatubabarire ndashaka kwiga theology mfite umwuka wivuga butumwa ngo bageze ngo kuri Yorodani ngo inyuma ngo hari ingabo z'Abasiriya ngo zari zibakurikiye n'amagare ngo imbere ngo hariho Yorodani. Bwana Yesu asifiwe. Ngayo ngo nukuvuga ngo hakurya hari inyanja itukura inyuma ngo hari ingabo z'Abasiriya hari ingabo za Farao ngo yarebe inyuma n'imbere ngo bakaba imisozi miremire ngo iteye hejuru kamaze kurumeta ngo baravuga ngo ibi nibiki bibaye nuko ngo Mose Imana ibwira Mose ngo ufite iki mu ntoki zawe. Mose ngo aravuga ngo afite inkoni ahagararaho nyine ega bundi General de Brigade Sematama yaragoswe n'ingabo z'Abarundi mu Kigazura no mu Mikenke no kuri Point Zero na hehe no mu Rugezi ndetse na hehe no hirya irurenge aho bita kuri Babengwa. Kujya abanyisiraheli bari bameze imbere hari inyanja inyuma ingabo za Farao hirya no hino ngo imisozi miremire iterera nuko ngo Imana ngo iramubaza Mose ngo ufite iki mu ntoki zawe neza ngo arangize baramugora hejuru y'amazi ngo amazi acikamo kabiri barambuka hagarara abana b'Isiraheli bambukiye ahumutse. Ubundi ico dushaka kubabwira intambara dufite none irwanwa muri diplomasi kuruta uko irwanwa ku masasu. Abantu bategereje ngo uzarwana ku masasu ngo hapfa abantu 10,000 ishobora kugwanwa muri diplomasi umwe warugoye 100,000 akabigenderamo ngo bamaze kwambuka inyanja itukura. Umuntu wakoze igitangaza ni umudamu bita Miriam. Miriam Farao hamwe n'ingabo zose. Reka tuhita twinjira muri breaking news. Noneho reka nkarangize nanone kuko wanyije mundi mwuka. Noneho ngo amaze kwambuka inyanja itukura Miriam ngo aterura indirimbo araririmba ngo ifarashi ngo nuwo yariye
ngo Uwiteka yabiroshe mu nyanja. Desalivare. Iyo Farawo abimenya yari gucisha make akitonda, yabonye inzira yo mu mazi agira ngo n'inzira isanzwe. Ngayo uko breaking news mu nda y'isi, kuko twicara tubageza amakuru. Aha rejo tariki 2 z'ukwezi kwa 11 2025. Rero uyu munsi turi tariki 4 niyinga. Rero ubwo yafatwaga yafashwe n'ubundi na Etat Major ya Kinshasa, ubwo bari bavuye n'ubundi mu nama itari yoroshariya i Burundi. Bwana munyamakuru, barangije yari inama idasanzwe, yahavuye Etat Major ita yurira indege itarushe ibwira Amasunzu ko baje Gisangani, bahita bashikira hariya n'ubundi kuri ariya muri rejo ya Nuza n'ubundi kuri afande Kisangani yabatarinjira muri 3e zone de défense, ko rukuriye nyine Nuza afande kwa komanda rejo wa Kisangani. No ntabzabindi ngo akarasisi ngo bimeze gute nini na nini, apana. Yahise amusuhuza gusa n'akaboko ati ducomoke tuje muri 3e zone de défense. Uwo ni kwa Masunzu direct, no kwa Masunzu ngo bagere bakoze inama y'amasaha 7. Iyo nama ngo yari inama rutura baba mu entoroje, tubwire bimeze gute. Bahita bamwiza mu modoka ati duherekeze tugeze ku kibuga c'indege. Naho ubwo kera hagararaho uzico baza bamubaza ngaye yasubiremo, nukuvuga ngo chef d'etat major general ibyo duhora tubabwira ko ubugome buri iwacu bwihishemwe abanyamurenge. Yagazi Burundi asanga hari ibihumbi n'ibihumbi. Ibyo njewe Mibunda TV1 na Rugenza twatabaje tuvuga ko i Burundi hari ika70 ziri ruguru, ibihumbi 13 by'abasirikare biri ruguru. Muri Etat Major atese ibi byazamutse ryari? Bagari Burundi ngo bashike Burundi, abarundi baravuga ati twabwe tuvugana na 3e zone de défense. General Masunzu niwe wasabye bano basirikare barazamutse. Zone no Etat Major ihemba ry'abana, kuko umusada umwe mu Burundi azahembwa ibihumbi 5 by'amadolari. Bwana Joshua Entertainment fata ibihumbi 5 ukubona ibihumbi 13. Ni benshi kamugabi kube ntabwo dusha $5,000 ibihumbi 5 kubana ibihumbi 13 gukuba ibihumbi 13 miliyoni 65. Nukuvuga ngo Kongo isanga iri muri Burundi miliyoni 65 z'amadolari. Ngo bashika tese bana basoda bazamuwe nande, bati 3e zone de défense niyo yabazamuwe gukora iki? Ko turi muri CCLF twavuze ngo hazamuka abasirikare batayimwe yo kurinda umutekano w'abaturage bavira barenga mu Minembwe kugira ngo habe ico bita passage libre. Bano basoda bose bazamutse kugerika ati noneho ni mugende mwebwe mubaza umusoda wanyu ico tuzi twebwe nuko yadusabye brigade 5 zirimo brigade 3 zirimo abasirikare 13 ngo bashike bate ngaho sobanura aba basirikare bazamutse wabatumwe nande, mission wayihawe nande, yarigamije iki? Masunza kanije indimi. Tuzi ko turi muri CCLF ndabizi, tuzi ko turi Doha ndabizi, tuzi ko nta musirikare wa FRDC cyangwa umufasha ugomba gutera ati ndabizi. Uri mu gutera Zanzibira na za Masisi or za madrone habaye iki? Ati jige dorekezo ko baca indege. Ngo bashiko ko baca indege basanga ikibuga c'indege kize gute kirapanuwe. Urumva iyo ubundi iyo kiongozi yinjiye mu gisike ca Kongo, iyo kiongozi yinjiye umusirikare ubu buri pembeni nukukuriye urya wawe wari ufite kure basuzungwa gari ruhande rw'indege ati zana amatelefone hano. Azana amatelefone abiri tuzi ko ufite 3, indi ya 3 iri hate kuri charge. Tibohereze escort iwe mutanga ifunguro z'inzu barazitanga, bohereza undi musirikare aragenda arafungura arayizana urira indege ni Kinshasa muri Demiape ngako
ngayo nguko ubu twatuvugana ari mu maboko atarayi maboko atarayi ubwo yakaniye abandi abafunga nawe nigo ubwo yaciriye benshi nawe rumugeze buriya byanga byakunda mu frere baza baca umugani ngo rila bien rila le dernier uzokina neza uzuseka nyuma abafaransa bakongera bakavuga ngo c'est la fait que justifie le moyen mon frère buri byanyuma nivyo byerekana buri Masunzu wamarishije ubwoko Masunzu wicishije amakoloneri yicishije turaje tumusesengure tumuvuge none ubu nyine nawe ubwo yaciriye abandi nawe arayi mu maboko atarayi ubu twatuvugana ngo karaba ngo urabona ko ari bari bafungisha n'ubundi ruhora imbere ngo ari mu kumba kamwe kari nkariya uwo bitanuza yave nawe wamarisha abanyamurenge nawe ngo ari mu kandi kumba kari kandi kuri ordre Masunzu akandi kuri ordre Masunzu akandi kari epfo ko bita General Kiwewe bose ko baravuga ngo ese ni mwebwe uzi agarara ngo baje kuvuga ngo ni twebwe uzi Kiwewe ngo nawe wogerano ngo akababwira ngo ati munyakire bakongera bakamaza ati none se uracyahumeka ngo ni twebwe nuko ngo yacamanye wowe ruka hanze yameze gute ati wewe ruka koti izuba rimeze gute ngo rirababa nukuvuga ngo General Kiwewe yari chef d'état major na Mwilambwe noneho Masunzu arababwira ati sasi kizohosha abanyamurenge muzabarase mubagirire nabi cagiye abagore bari mu madegu babi biyamamaza bavuga ati rutebuka umwana wacu karazira ubusa ni mubarase barabarasa nibukoreshe mayimayi zibarase hirya no hino zibakure mu kadegu kamwe barabikora babona niki ntakivuyemo none uno muzi ntabwo twishimiye ko Masunzu aboshwe turabyishimiye ni wowe utabyishimiye turishimiye ko umugoma tuvuye hejuru Masunzu n'izina ryase amazimisi aho nashaka none se none icyo tatuvuga ni esprit murimo umwuka we mubi ni wo dushimye kugiye Masunzu watwiciye makanika uzi umwabaro n'ubu ngubu ubwoko bw'abanyamurenge imfubyi n'abapfakazi baririye kuri iriya misozi uzi abadamu batemaguwe uzi drone uzi abaturage ubu nyine batabarya ngo bitsi biryo ngo yarababwiye caga indege iwe Minembwe atiriya ndege ijanye ibikoresho igiye gutora inkomere ziri mu Minembwe nimugende muhirase yohereza drone irerasa ngo irase n'umundi bibi busa ngo yari yarabeshe leta ko nibakora biriye kugikimwe abanyamurenge bazagarukira leta bakaga arizo byibi muniga tama yazagerageza ngo rego ngo abanyamurenge ngo bafungire abanyamurenge bari mu Minembwe ngo ntibare misoko niwe manase uzimana y'umurenge wowe olinga te uzali membre na MRDP tokosala wakunda ukusa makanika yavuze ne usaribi umuhanuzi ni mwiza yaravuze ngo icyo tuzira ntago ari cyo twakoze nuko twaremwe kandi twebwe dushobora gutangira namwe mukazoba bamwisha atari ko icyo mbarahije jewe namwe amaherezo yanyu jewe makanika ati ayanyu ntazoba meza kubera tinabe natwe uru rugamba tuzorutsindana na 6 ariko mwebwe amaherezo yanyu azoba mabi kurenza ibaze Masunzu akubitwa mu mutwe n'abaseresha ngo bari mu kurya agiraga n'amaso amwe wogira ngo areba South Africa ngo yari bari kubita urya kurareba hehe ntibari bazi gakora ibiragurusha garura ijisho neza bagakubita ati niko ndemye ko tutari tubizi ntabwo twishimye ko Masunzu yafunze gusa icyo twishimiye ni uko umwanzi umwe ndabyishimiye buriya iyo batemaguye siwe wari ukuri hariya 3e zone de défense cyo kurahiye turuzi bari abajansi babone nabavuzeho barahunga nabavuzeho buriya agahuru k'imbwa kahiye barebe neza ikindi mbwira abarwana shaka komeza na General de Brigade Charles Sematama papa ntabwo warebye nabi waritegereje neza ubona ugomba gushinga ikirenge President wa MRDP
Freddy Docteur Professeur Freddy Kaniki ntabwo warebye na kino gihe nico gihe wari kugaruka ngo uhorera amaraso ya Mahota Rukema Mahota secrétaire général wa Methodiste Libre au Congo waguye mu Kamanyura atazira icyaha yakoze azira kwasa ngo nuko yabyabona Ruterera gusa kimwe tuvuze nuko abanyamurenge bavugaga ngo ese ngo ejo bundi Jesu yaravuze ngo ngo Nyarugabo ngo ilayinike ngo garçon de Banyamulenge ngo qui perd disputer ngo si la discrimination de Banyamulenge ntabwo ari we wenyine ntabwo dupfa si ibyaha twakoze dupfa uko dusa tuzira faciès notre apparence physique mes frères kandi gisegeti ariko reka nkubwireka c'est ça qui usarire umuhanuzi azaza bitakwira aravuze ngo masuzu tumuhaye amezi atandatu ngo bene wabo nibadashira imbunde hasi ati ni wazabona kaka none umupfurera muri atandatu arashize atandatu arangira 12 agindana ico dushima mw'abanyamurenge mwe muri kwisi yose ntabwo dushimye ko abanyamurenge bari discrimine muri Kongo ariko dushimye ko abagambanyi b'ubwoko bw'abanyamurenge bahaye babona isomo ririho cyane rwose kuba discrimine ko abanyamurenge n'abasirikare bari Kitona bashobora gupfa bazirukwa n'abasirikare bari muri leta bashobora gupfa bazirukwa ariko kuba abanyamurenge bahaye babona ko bari discrimine ibyo AFC M23 MRDP barwanira kwa rukuri bizagira icyo bitanga kuko reka nkubwire usarire ni gitangaza General Horimbere ntiyigeze aza no muri list kuva yambuka avuye mu gihugu cy'u Rwanda iwe bamamuheza iriya nzira ya ubundi muri icyo bitanga ngo ni zuru arwana n'abazimbabwe ibintu yakoze ruhora imbere bigera ku 8 niwe muntu warasha abazimbabwe amagenerale afata niba ari 80 nangahe nicyo cyage barimo bakora exchange uzi uko yabagize wega tubizi cyo twabaga muri Kongo baragiye agasoza abazimbabwe bariho abwira abasirikare ngo nimukazunguruke abafungira ibiryo bagira iminsi 7 yazaga n'abatora nkakujya kwabana n'ingoko General Horimbere muri CNDP yari 3e personnalité warushaje na operation nukuvuga ngo ico yaza zirejo bundi turaza ko kivuga mu isesengura muragite mutegera amakuru y'isesengura yibibazo bihabe bakubanyamurenge ikindi ngira ngo mbwire abanyamurenge nukuri my friend nta muntu ugomba kuzashigikira mwene wabo yakoze amakosa ngo nuko ari mwene wabo mureke tubabwire General de Brigade Gasita avukana na Metera Celestin Ruberwa mu basita iwacu muzi wagufa ariko muri RCD azari yakoze amakosa Gasita mu rusi no gushikira baragwana bivuga ko icyo dushaka kubwira abanyamurenge nawe nkubwira turi kumwe tugashigikire mwene wanyu nagira ikidisi uzomuhungu nabwire nabandi nguyu ni mubi twige gukemerana nani uwo bita Colonel Dona munyamahoro agwa mu bijawo yamurojeje hataza haruswa amwishiza mu dukomera ziko atohuruka ngo nagende ngo mupaka ngo azana umutwa bisogo yakuraga hehe yamwe ngo azana umutwa ngo makarekana bisogo yakuraga hehe agwa mu nzira bishaka kuvuga iki ikintu cyo gushigikira mwene wanyu ngo nuko ngo nuko ari hejuru ngo nawe wamuzamuka ngo nuko ari mwene wacu ngo urumva ngo n'umwana wacu ngo tumushigikire no shigikira politike nziza na ideology nziza ubundi abandi bantu ntibaza bashigikira abantu bashigikira imigambi kurategera ni ari nabyo byibi byapfuye uzubona byaturutse mu makanisa birabigera muri leta nuko umuntu aza akagutamika ikintu tumva mwaje gushika ugashanga vision yiwe ntihuye ni yawe ubundi se kwa shigikira imigambi myiza
aho gushigikira Faciès nidushigikira Faciès ngo ngiye ngo ubwo umusita ngo shigikirwa n'abasita bizasa n'abari abazalendo baza umufurero akamashigikira wabakica abanyamurenge akabamara ngo nuko ngo baravuze ngo banga abafurero kandi no evidence tagihamya kigiye abanyamurenge bafeza hirya no hino kigiye mukuru wa Ntabirwa azapfa Ntabirwa apfuye Kalima aziziki Kalima ni Rwanda c'est presque à 5000 km yiyobigwa ngo ariko ngo arapfu utekereze kanta umwe l'unique personne ngo arapfuye Kalima ngo Kalima hagiye kubi Rwanda batambutse kuri Goma ni Bukavu ni Buvira na Kamanyura na Mutarure na Kabwe icyo kijambara yari mibera Masisi imagine yari za Rucuru yego tegereza Masisi na Kalima ngo umuntu arapfuye ngo Kalima igiye kubi Rwanda ngo ntayeberwa ngo agiye kwahindura Rwanda ngayo nguko reka twita tunyaruka tegereza nka Kaminzobe yari mu Rweba uja kwa Mbogo ukagenda hariya nani Makobora ukagera Uvira ukagera Kiriba Sange ukagera za Gatogota na za Hena za Kamanyura ukagera Rwanda ngo ko barica Kaminzobe mu Rweba ngo mu Rweba hagiye kubi Rwanda ibintu bifite bidafite bisa n'ivy'impumyi umuntu akazira ubusa barangiza bakamavuga leta ngo abaturage bararakaye ngo none ngo bamaze kurakara ngo bisha abantu sike umujinya wawe uguheza uburenganzira bwo kwica abandi bantu umunyamurenge nawe yaje Kinshasa yamara guhaga afite umushahara nkabara abajansikwe n'abandi akamavuga ngo no ngo c'est pas les Congolais qui ont tué les Banyamulenge vous avez l'idéologie du Rwandais idéologie niyo hica amaboko cyangwa hica amaboko ese iyo ideology numvise arindi nyangabwoko numvisha arakaganiro n'umutekereza njewe ndi mukumva bano bantu reka twe dukore mu gihe tukiriho kandi tuvuganira ubwoko twebwe turi abanyamakuru ariko kandi turi abanyamakuru b'ubwoko dukunda ubwoko bw'abanyamurenge ikindi cya kabiri turi abanyamurenge aswa kandi nzi tuzobuvirira narababwiye ngo nje kuvuga ngo ndya amafaranga ngo nzovuga ubwoko nabi no kwemera njewe ngafa ariko nkavuga nasize mvuga ubwoko neza kubera kuko namenye neza kuko buriya kuri iyi si turabageze uvugira ubwoko utitaye ngo ejo ngo mfite inyungu runaka cyangwa inyungu ndaye ngayo ngo reka tugana ku musozo w'aya makuru turi kumwe na Joshua Entertainment kuko twicara tubibabwira ni uri ku buhanga bw'ivyuma naje uri kuri microphone ni Rugenza TV ndetse na Mibunda TV1 amakuru yacu nakagenda kagarutse reka turangiriza amakuru yiwacu mu Minembwe aharaye hari burare buca ejo habana ubundi imyigaragambyo baba gerageza n'ubundi kurwanira ico babaharanira nico babaririra n'ingabo z'u Burundi zakomeje kudiprowinga ahantu hose ariko bakaba bakomeje kugira gute yego tuti bavandimwe mu dutegere kuri Mibunda TV1 ejo muzabitegera kuri mu Minembwe kuri Mulenge 5.5 gatanu kuri gatanu n'abanyamurenge bari mu Minembwe b'abakongomani baraye baziyamamaza manifestation pacifique ico bita manifestation pacifique ntawe izahutaza ariko nukusuka kababaro kayo kuri leta kugira ngo leta ibunamureho bari abarundi yabazaniye ariko kandi ico tubwira abanyamurenge Bibiliya iravuga ngo Satani ngo amaze gutsindwa ngo marayika abwira ngo abanyiserego ngo umurezi wanyu ngo yatsinzwe umurezi wari uhagaze hejuru ya Minembwe n'abarutebuka n'abandi bose bafunzwe bazira ubusa n'abari abagore bose baciwe amabere ari mu maboko atarayiwe gusa icyo tubasabye musenga Imana amaboko yamufashe amukomeza hoya ye ntare kure kabisa abe nkaya yandi ngo washike nawa akamuka watafunana wenyewe kwa nyewe wao kwa wao vraiment reka mbabwiza ukuri gusa hari abahungu bambwiye umunsi twavuganye barambwira ngo tuba muri leta ariko izo leta izikora biratubabaza
ariko wari uduhagaze hejuru yatuvuye ku Imana Imana imukuye Farawo yagiye Farawo iyo Farawo abimenya Farao mtu mubaya aliwatesa wana Israeli. Mwambie Farao saa imetimia, mwambie Farao saa imetimia, mwambie Farao saa imetimia, mwambie Farao. Umva mbabwira mwabanyamurenge mwe mwafushije muri no ntambara mukangazwa mukaba muri impunzi muri bino bihugu ntakitagira iherezo. Iyi niyo herezo ryacu. Ngayo nguko rero tubibutse gukora subscribe kuri Joshua Entertainment, Joshua TV, Mibunda TV 1 ndetse na Rugenza. Aho niyo muzoza mukurikirana amakuru yacu uko bwije nuko bukeya. Amakuru yacu nakagenda amatu y'umurenge Intare za Salamu.